تشير التوقيت المحلي الساعة 5 و56 دقيقة صباحا. درجة الحرارة الخارجية 28 درجة مئوية. لسلامتكم يرجى منكم البقاء في مقاعدكم مع إحكام ربط أحزمة المقاعد حتى توقف التم للطائرة. I'm going now. No, Saurabh. I was waiting for you so long. Next time. गाड़ी आवी तेरिंगा. Breakfast भी रहता है. कोणा घेते ते शुजाक कोणा गेले आमले वीडियो चालू व्हायरल. आंटी पण हाटला होता तो मोठी होती रे ती आधी महिना म्हणा काय हो? एक कोटी